Megalodon je naširoko poznat kao najveći morski pas koji je ikada živeo na zemlji i jedan od najvećih predatora u istoriji. Megalodoni su plivali morima pre oko 23 miliona godina, pa sve do prije oko 3,6 miliona godina, kada su nestali zbog pleistocenskog izumiranja. Megalodoni su, kao što znamo, bili zastrašujuće ogromni. Neki pronađeni zubi ovog velikog grabežljivca imali su preko 17 cm dužine. Rekonstrukcije čeljusti i drugih fosiliziranih ostataka sugeriraju da su megalodoni vjerovatno u prosjeku bili 10 do 18 metara dugački, što je puno veće od goleme psine. Megalodon je poslužio kao inspiracija za brojne filmove, ali da li postoji šansa da megalodon ipak nije izumro i da se i dan danas negdje krije po okeanima? Pošto sam video da veći broj mojih gledatelja zapravo nije pretplaćeno na moj kanal, zamolio bih vas da sada ostavite like na video, pretplatite se na kanal i kliknete zvonce. Iako se smatra za jednog od najvećih i najmoćnijih predatora koji je ikada živeo, megalodon je poznat samo iz fragmentiranih ostataka i njegov izgled i maksimalna veličina nisu poznati. Zubi su im bili debeli i građeni za grabljenje plena i lomljenja kostiju. Vjerovatno je ciljao krupni plen, poput kitova, tuljana i morskih kornjača. Kako je megalodon preferirao toplije vode, smatra se da je okeansko hlađenje povezano sa početkom ledenog doba, zajedno sa spuštanjem razine mora, također moglo pridonijeti opadanju broja megalodona. Kao što sam malo pre rekao, veruje se kako su megalodoni izumrli prije otprilike 3,6 miliona godina. Ipak, neki ljudi nisu zadovoljni sa tim i uvjereni su kako megalodon i dan danas postoji. Prvo, niko nema izravne dokaze koji bi sugerirali da on i dalje postoji, barem nam tako govore. Naravno, nedostatak dokaza koji bi podržali teoriju da su još uvijek živi ne znači da su izumrli. Ipak, vrlo je teško dokazati da nešto ne postoji, ali to ne znači da megalodoni i dalje ne vrebaju. Ukratko, nema javnih dokaza koji bi dokazali da megalodoni i dalje postoje, ali činjenica da su okeani toliko veliki i neistraženi daju nam nadu da su mnoge životinje za koje mislimo da su izumrle zapravo opstale i da se i dan danas kriju po okeanima. Naravno, nije ista situacija sa megalodonom. On je vjerovatno jedan od onih životinja za koje ljudi žele da ostanu izumrli. Mislim, niko ne želi ići na letovanje na neko tropsko otočje i brinuti se o tome hoće li ih prehistorijski morski pas veličine kita pojesti dok plivaju. Kroz istoriju su objavljene brojne priče očevidaca koji su tvrdili da su vidjeli ogromnog morskog psa, a također i razne ilustracije džinovskih morskih pasa, čak i nekoliko fotografija. Jedna fotografija koja je posebno izazvala velike kontroverze bila je slika koja je predstavljena u dokumentarcu Discovery Channela i prikazuje leđne i repne peraje morskog psa pored podmornice, koji se protežu na oko 20 metara. Iako slika izgleda zanimljivo, ovo je prevara. Ovaj navodni dokumentarac je zapravo fikcionalan. Slika je naknadno uređena te su peraje dodane na sliku. Također, 20 metara dužine je duže od megalodona, tako da tu se već mogla primijetiti jedna rupa u priči. Skice ogromnih morskih pasa koji su se prije mnogo godina nasukali na plažama također su, najvjerovatnije, pretjerano uveličane velike bele psine ili goleme psine. Naravno, ne zna se zasigurno, ali ne možete se osloniti na crtež kao dokaz. Tvrdnje očevidaca također su veoma nepouzdane, posebno kada se radi o telima životinja koja truje ili se raspadaju. Neobrazovanom oku, bilo koja nasukana vrsta velikog morskog psa može izgledati kao prehistorijsko čudovište, a u mnogo slučajeva su ostaci izgubljeni pre nego su mogli biti detaljnije analizirani. Primjerice, jedno od viđenja desilo se 3. augusta 1868. godine, kada je ogromna riba uhvaćena u blizini Eastporta u Maini. Ilustracija prikazuje ogromnu ribu, koja je čak nacrtana i sa nogama. Ipak,
Mnogi veruju kako je ovo samo preuveličani morski pas, pošto ako je autor crteža dodao noge, zašto ne bi i povećao ribu. Ipak, pre nego pogledamo neke zanimljive incidente koji se povezuju sa Megalodonom, hajde da pogledamo koje su šanse da su Megalodoni još uvijek živi, to jest pogledajmo neke zanimljive teorije koje bi mogle da podrže tu teoriju, to jest pogledajmo šta bi moglo podržati teoriju da su još uvijek živi, a šta bi moglo da opovrgne svaku teoriju. U jednom od prošlih videa sam spomenuo ribu Coelacanth, za koju se verovalo da je živjela u doba dinosaurusa, te da je izumrla pre više od 60 miliona godina, samo da bi 1938. bio pronađen živi primjerak. Ovo je dobar primjer da su okeani puni iznenađenja i misterija, te da nikad ne znamo šta možemo očekivati od okeana. Ali, naravno, ovo ne znači da su Megalodoni još uvijek živi. Da ne pominjem da je Coelacanth relativno malena riba, dok je Megalodon najveći morski pas koji je ikada živeo. Manje od 5% dubokog mora je istraženo. Ipak, znamo da neki morski psi žive barem 3660 metara ispod vode, a veruje se da ulješure također zarone na 3 km ispod vode u potrazi za lignjama. Ako tamo dole ima dovoljno hrane za ulješure, možda ima i dovoljno za Megalodone. Ipak, veruje se kako je Megalodon obitavao u toplijim vodama, pa nije poznato da li bi preživao hladnoću vode 3 km u dubini. Morski psi također gube mnogo zubi tokom svog života, ali nismo otkrili ni jedan Megalodonov zub koji bi ukazao da su nedavno izumrli ili da su još uvijek živi. Ili možda jesmo. Postoji nekoliko izvješća o navodno svežim Megalodonovim zubima, poput onih koje je HMS Challenger pronašao 1873. godine, te za koje je navodno pogrešno utvrđeno da datiraju od pre 11.000 do 24.000 godina. Neki tvrde da su ovo samo zubi koji su dobro očuvani u talogu određenih minerala, te su zbog toga ostali beli i u dobrom stanju. Dakle, istražili smo samo maleni dio naših oceana, to je istina, ali većina okeanskog života živi u prvih nekoliko stotina metara, gdje sunčeva svetlost može doseći. Ispod toga život je, tako reći, čudan i velike su životinje retke. Megalodoni su bili ogromni i trebala bi im stalna opskrba krupnih životinja da bi se prehranili, što bi i mogli imati, ali malo je vjerovatno da bi opstali na velikim dubinama zbog hladnoće. Primjerice, džinovske lignje su mnogo vekova bili mit, čak je i kraken vjerovatno baziran na džinovskim lignjama. Ipak, za razliku od Megalodona, tela džinovskih lignji su pronalažena mnogo puta tokom godina, sve dok se nisu pojavili snimci živih primjeraka u novije vrijeme. Megalodon je bio ogroman i ono što bi mnogi od vas vjerovatno pomislili, kako bi tako velika životinja mogla da prođe neopaženo. I to je istina. Nema jakih dokaza koji bi potvrdili da je Megalodon preživeo sve ove godine, pošto nema nikakvih nasukanih tela, nikakvih svežih ostataka, također nije pronađena ni jedna životinja sa ožiljcima iz borbe sa Megalodonom, pošto ako su još uvijek živi vjerovatno bi napadali kitove. To jest, na kraju krajeva nema javnih dokaza da su živi, neću praviti nikakve teorije zavere, ali ako ćemo realno pričati, ako bi neko sa dovoljno moći hteo da običan svet poput nas ne zna da su Megalodoni još uvijek živi, mi ne bi znali da su oni živi. Nevezano za ovu temu, mnogo toga se skriva od nas. Nebitno da li verujete u to da vlade skrivaju vanzemaljce, čudovišta ili nešto treće, mi ne znamo mnogo toga. I ako određeni ljudi iz tame ne žele da mi saznamo da je neka životinja još uvijek živa, mi ne bi saznali da je živa sve dok neki dokazi ne bi procurili u javnost. Tako da šansa da je Megalodon i dalje živ je veoma mala. Da je stvarno živ, verovatno bi obitavao u toplim priobalskim vodama i ne na toliko velikim dubinama, a u tom slučaju bi ih verovatno viđali celo vrijeme. Pronalazili bi nasukane ostatke ovih morskih pasa ili makar neke novije zube. Ništa od toga nije pronađeno, barem mi ne znamo za nijedno takvo otkriće.
Hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se svideo ostavite like, subscribe, također ako vam nije problem možete me zapratiti na mom Instagram profilu na kojem redovno objavljujem neke zanimljivosti. Također u komentarima možete pisati teme za neke buduće videe, te ako je tema tako reći previše kratka da ima poseban video, napravit ću poseban serijal u kojem ću spojiti te neke kraće zanimljivosti u jedan video. Tako da do idućeg videa, doviđenja.